I'm the answer to your every cry. Solution for the weary heart. I bring to you the news. Ngiyakubingelela mlaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyakwemukela ke nalamuhla luhlelweni lwethu lokufundza incwadi yethu yemihla ngemihla lokuthiwa iRhapsody yemaqiniso lesibhalelwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSC. Lamhla ke ngumsombuluko 15 kuyo inyanga yenhlaba. Isihloko salamhla sithi inyama siyabethelwa. Ivesi lekuvula ke silitfola kuba seGalatia sahluko sesihlanu ivesi le-24 lithi baKristu Jesu bayibethele esiphambanweni inyama nekushangashanga kwayo kanye netinkanuko tayo. Usomfundisi kunendzaba lengasilo liqiniso liyetalekile kulabanyenti ukuthi inyama kumele ihlale njalo ibethelwa noma icindzetelwa njalo ngekudlubulunzela nemandla. Kodwa umbhalo uveta liqiniso lelehlukile. UmKristu sewuvele ubethelwe enyameni. Haleluya. Lihumusho le-Complete Jewish Bible liwubeka kahle kakhulu lo mbhalo lesivule ngawo lithi ngetulu kwaloko baMesiya Yeshua bafile endalweni lenzala kanjalo nekushangashanga kwayo netinkanuko tayo. Lokhu akusiwo umhambo nje kodwa liqiniso lelimile. Umuntu wakho lomdzala ufile. baseKorinte besibili isahluko sesihlanu vesi le-17 uthi ngako-ke nangabe umuntu akuKristu usidalwa lesisha tintfo letindzala setendlulile konke sekwendiwe kwabakusha. Uthi umfundisi isizathu lesenta labaningi badlubulunzele ngenyama simelula bazama kutfola lesevele kukhona bafaka imandla lapho kudzingeka kuconza nje kuphela. Basazama lokho kungesikhathi bacindzeteleka kakhulu kuloko labasuke betama kukwehlulekisa. Akusebenzi kanjalo. Phila evini yemukela lokho lokushiwo livi ngawo. Usho nemisebenti yenyama lebhalwe kuba seGalatia besihlanu livesi le-14 kuya evesini le-21 ayithinzelani nemadimoni kodwa imisebenti yenyama licobo lwayo. Lokukhomba ukuthi lenkinga akusiyo yangephandle kodwa yangekhatsi. Conza ukuthi akumbeki umKristu endzaweni yokuhlushwa ngoba isisombululo asikho kulokucindzeteleka kodwa kulokunjinjana. Kuba seGalatia sahluko sesihlanu ivesi le-16 uthi hambani ngamoya khona ningeti ufeza tinkanuko tenyama. Uthi-ke umfundisi indzaba legcizelelwa kwakusiyo leyokucitha imisebenti yenyama kodwa nguleyo yekuphila kumoya nangamoya kuhamba ekukhanyeni nasemacinisweni elivi laNkulunkulu. Usahamba ngamoya impilo yamoya iyabonakaliswa kuwe nangawe bese imisebenti yenyama iyakhwesha. Haleluya. Kuyasita kuconza ukuthi kungani iBhayibheli lithi sona senawo emandla etikweni ngekusho kwabaseRoma sahluko sesi-6 livesi le-14. Haleluya. Asithandaze. Babelothandzekako, ngiyakubonga ngemsebenti waKristu lowenta esikhundleni sami. Longikhiphe ekufeni wangingenisa ekuphileni. Wangikhipha esonweni wangingenisa ekulungeni. Futhi wangikhipha ebumnyameni wangingenisa ekukhanyeni. Ngihamba kumoya. Futhi ngiphila eqinisweni lebuntfu bami lobusha. Ngibonakalisa impilo yekulunga nekubusa lamuhla naphakatse egameni laJesu. Amen. Kuchubeka ke nesifundvo mlaleli utawufundza incwadi yabaseGalatia sahluko sesihlanu livesi le-16 nelivesi le-24 kulo lihumusho le-NIV nencwadi yabaseRoma sahluko sesiphohlongo livesi le-12 uye evesini le-13. Bese ke sekuthi elihlelweni lokufundza iBhayibheli ngeminyaka munye lamhla ke kufundwa incwadi yemsebenti yabapostoli sahluko sesihlanu livesi le-12 kuya evesini le-42 kanye nencwadi yesibili yetikronike sahluko se-23 yesahlukweni se-25. Bese kuthi ke elihlelweni lokufundza iBhayibheli ngeminyaka lemibili lamhla ke khona kufundwa incwadi yesibili yabaseKorinte sahluko sesine livesi lekucala uye
vesi lesi-6 kanye nencwadi Isaya sahluko sekuqala. Ngiyabonga-ke mlaleli ukuthi uhlale nami sisafunda live lenkosi, ngikholwa ukuthi ubusisekile. Sibonane kulokulandzelako. Ngicela mlaleli ukuthi uma ngabe bowusengakayemukeli inkosi yethu Jesu, umane usho nanka emagama emva kwami owasho ngenhliziyo yakho yonke. Haleluya. Thani Nkosi Nkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhliziyo yami enkosini Jesu Kristu, indvodzana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami kusukela lamuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakade, ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngikusinzisa impilo yami. Nyalo sengingumntwana waNkulunkulu. Haleluya. Siyakubongela ke mlaleli, nyalo sewungumntwana waNkulunkulu. Haleluya. Inkosi ikubusise.